tubaha ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Umuhanda ni muremure duturutse Kamanyura twerekeza za Ruvunge na Sange. Uyu ni umuhanda wose aho duhura n'imiryango cyangwa abasore bamwe barimo gushaka abagenzi babo ubwo babaga bahagaze ku mihanda barimo kureba uko intambara igenda. Aha tugeze hagenzwaga na leta y'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi. Aba basore mubona barimo gushaka abagenzi babo bahitanywe n'ibi bisasu, hagenda haboneka ibice by'abantu babo bakabashyingura. Ni inzira ndende rero ndagira ngo tugendane uru rugendo duturutse aho twaturutse ku mupaka mwaje mureba Kamanyura, tugeze tuca Gatogota ku kiraro. Ubu turakomeje tugenda muri iyi nzira, ariko nibura ubona ko abaturage basa nkaho batangiye kugaruka mu mujyi. Igi nimwe mu dusantere bisa nkaho hari umutekano muke ugiye ugaruka, abantu nubwo batarizera amahoro kuko habereye intambara yohereza imbunda nini cyangwa ibisasu binini bicukura imihanda byica abantu bisenya amazu nk'uko mwabibonye mu mashusho yacu duhaguruka Kamanyura. Rero turakomeza kubereka iyi nzira uko imeze kugeza ubu M23 iri muri Uvira. Urugendo turagiye kugira ngo muze kudukurikira uko turimo kugenda aho twerekeje. Aha twambutse umupaka wa Kamanyura, urabona abaturage batangiye kugenda. Umupaka urakora ku mpande zombi, baratera kashe hakurya no hakuno. Ukambuka ahangaha ni hahandi hari mushuti wa Benjamin wa Muwazarendo wari wambaye ikintu cy'igishashi ubushize. Aha turi hahandi hagati twita ko ari ibihugu byombi biba bisangiye. Tugiye kwinjira rero kuri boda yabo ya bwite, twinjire noneho mu Kamanyura. Turinjiye rero, ariko urabona ko abantu benshi barimo, sibyo? Benje ashyira ku ruhande aya mazu turebe. Turenga hano tugeze hirya. Reka tujye za Ruvunge hirya na Sange, niho tubona abantu, tubona n'ibyangiriza. Dore uriya ni wa munara barashe, aho kuracyahagaze. Kandi sinigeze numva abaturage ba hano bavuga ko babuze rezo. Bigaragara ko bawurashe handi hasi, barongeye abaturage batangiye kugendamo. Ariko rero urabona ko iyi ntambara itangiye abantu baretse kubaka. Urabona ko hari amazu atuzuye, ubona ko abantu bubakaga. Iki ni igiki se Republika wati iyi sitasiyo yiheruka esanse kera pe, ngira ngo nayo M23 itaraza kurwara. Ego iyi modoka yabaye iki? Yaragonze se ubu barayirashe. Ego barayishwe. Jambo jambo. Asanga cyabo. Ikiriza yanajyaga nyifata ndiri. Iyi yose ni Kamanyura. Okay. Ku izuba rimena abagabo agahanga, nanze kuvuga imbwa. Iyi sitasiyo ariko imaze igihe ifunze. Izi bazifunze ariko igihe M23 yafataga hano ushize. None esanse ya hano iva he? Imbere? Twaharenze.
hasigayemo imwe muri uyu mujyi. Ese Kamanyola imaze igihe kingana iki buri genzurwa na M23 kuva baza cya gihe? Nyuma ya Bukavu ntago bari bakavuyemo. 25 z'ukwa karindwi ukwa kabiri cya gihe cya Bukavu. Abaturage nibagaruke dore umujyi urera nta cyabaye. Irango n'umurundi warasaga hakurya hariya nawe yarahunze kandi ari iwabo. Hari umunara hejuru hariya barimo barasa watsemo nijoro ntago wacitse. Nuwa Vodacom. Warakomeje urakora? Ntabwo urajyaho? Okay. Kuko bawurashe nijoro mu gitondo twari duhari mu gitondo. Oya hari mu gitondo kare. Hari mu gitondo kare barawura. Iri shuri ni bombe. Mungu wangu. None uyu izi ni zejo bundi z'abarundi. Abana ntago bari bize. Abana ntago bari bize. Yesu nyine imbabazi. Yayirashe byarisa abana batize. Yarabamaze yo gatsindwa. Babandi bapfuye bari hepfa. Hariho ariko abapfuye babandi barimo umugore n'utwana. Barapfuye. Nani? Opitales. Ibi ngibi? Niho bavugaga abantu barwariye. Zikabajyana he? Zibajyana ku bitaro bya Bukavu. Abakomeretse cyane. Nazibonye tuzanye nazo kuri boda. Tubona ari umudugudu da. Siko barimo abantu. Mazi rwose ari hano hari ikintu cyitwa bombe. Dore iyi nzu ukuntu bayirashe. Hariya ni handi M23. Hejuru kuri ya misozi ni M23 yariri. Yari yateretse ya mbunda ya kabiri yarasaga tukavuga ngo barimo bararasa iki kabiri cyarimo. Bafite bahazenye. Hano bajuye Sitasiyo Kamanyola. Hariya hakurya ni mu Burundi. Singaba ari abaturage? Aya ni Burundi. Baba ari abagafite abaturage kandi ari wari kurasira imbunda wabonye. Uzi ko buno butegetsi bwo muri iyi myaka bumeze nk'inyeshyamba bana. Gushinga imbunda hafi y'abaturage kuri ubwo se bagushubije ukabarasa. Ngena ninzi ngo abarundi ku ruhande rwabo hano hino nta baturage benshi bahari. Yesu nyiri imbabazi. Oya hari inzira iyo nayica. Ubwo kuvuga hano ni Katogotego. Iyi ni Kamanyola. Ubutu reka turi kuzamuka. Hano icyo nshaka kumenya. Hari inzira ijya yose iharuye. Icya mbere ni ukwirinda ko duca mu byatsi ariko hano nyuma nta mbunda ntuzahabaye. Ku buryo wakandagira gerenade ikakwanura.
mbizi hariya ngo hano niho barasiki sasa umubuto iki kiraro se nicyo wa mukowe yarasaga barayitwitsa umusenzi yari yayirashe Hizo unaenda barabara avao yafika Luvundu kuko mulima hapa pembeni yulu kuko maandaki ya mingi balitiaka ya Barundi aka kanjia hapa kuko fimbo baliacha nachomeka hapa alitia kwa shantia kuonesha kama baone kama njoo kwa naambia sasa nikuite jinisha kutumia voice kusudi ngambia basoda bangalia gisi ile bombe banaweza itegula pale si juiko pembeni ya pembeni ya barabara tushabambia wote na ingine naripuka sai huko, ingine kinaripukia ngambo ya huku tunasikia kinali. Sasa wao mama ametoka wapi mpatia chakula? Hapa ni baba Katogota, hapa ni baba Katogota. Mnawapatia chakula? Huko chakula budogo huko hapa ndio tunawapatia huko. Ndio. Wamerudi kwao? Viko hapa. Okay. Sawa. Asante. Fande hano bame akomeye sibyo rata niho yabaga yicaye. Ego dore hano ni ikigo ni regime hano ni mu kigo wana sibyo ra reba hano benjo wahabonye iki ni ikigo wana dore hari uriya yari afite n'uburiri sha hara niho yaryamaga icyo bita ngo ni FDNP shasi nkubeshye uyu murundi nubwo nyine baririmbaga ngo umwanzi baramurondera ntabwo arabarondera ntibamurondera ariko abari bamurondeye tu umuntu aba yakwiye
ubundi hari hafi ku buryo hari uriya mujyi ureba hano muza za Ruvunge gutya umuntu yarangiza akarashisha imbunda nini burase k'inyeshyamba bari abantu badasanzwe ubundi burabohereje kuko bakarasa umujyi umeze kuriya yazicara mu nteko cyangwa mu bandi baperezida akavuga ko byagenze gute kweli hariya hitwa gute n'inzu birashyana n'amakompora byose shabara irashe kabisa barayibonye iyi ngiyi kabisa yaraguyemo abasirikari n'amakompora hayiwe aka gatebe nicayeho ubu siko fande yabaga yicayeho areba iriya mbunda kiriya kimodoka cyarimo za mbunda mwibuka imbunda twaberetse hejuru yari mu musozi ya M23 na kiriya cyari kirimo imeze kuriya aha rero ubu nicaye ku gatebe komanda yabaga yicaye aka gatebe niko fande yabaga yicayeho urebye aka nicayeho ni akafande kabisa yabaga yicaye hano ubwo rero baramurashe kabisa ariko hano hari defense iki ni cya kindi cyariho bya bindi biguruka ariko nacyo cyari gihunze kigiye ntayirimo ni plastique na kanyo uziko cya kintu ari plastique wana wewe namenye impamvu b'abakoboyi babarasa bagashira ni plastique mwabonye antibare bazingara aya nayo yariwe na Bemba ngo yaguze antibare Yesu uziko ari plastique gusa ni plastique bwoko kira abaturage barigendera mu mirimo yabo n'abasirikare bari ukwabo hano ariko abaturage barikanze ntibaragaruka